KSA Samson Tirunatum Scenic School ki kem kerang ponje di Malong an kahumridam. Sampri kimi sini production a hin pen nikopai kilang mi pulun kanarjan mohor ke dep tang pon tang lo. Vopong timong LP English School a hemalong pinyar nianta kenang jia sonamong ke chokpet kalilang. Bhaskar Jyoti Kropoi no dabang pu bike pen kachingkoy mat adi malong amat apran damnang juilo. Aprangsi Nordic Karbi Life kila kata doan apan kardom bejidiklo kardom nili berda than bang phi sami merlini tik tharpi tak dipidi prime time bertam tonpen arjuponi tha. KSA Samson Tirunatum Scenic School ki kem kerang ponje di Malong an kahumridam. Pini pre ni pai crazer cap themanar ni lakha krepli korkanthi constituency ka parlo samelang so inghana phule mate start he tok bia rogalong Scenic School ki kem kerang ponji polong penangan social media chatayalong hur ke chedura jok inghana phule ke do start he tok bia rongarar tum keduk ke sungalam thela pen wat aningalam kachini pameje phanpura Karbi Students Association mate thi hekpen KSA Samson Teron kahumridam. Kenam tangar ni samelang so town committee ke parlo inghana phule start he tok bia rongarar tum alam the ke Scenic School nangni pupe school ke doong meong lo bonta dak inghana phule start he tok bia rong along ke longle pek thek the athela pen jongsi kimrang ponvek ji plotang te nilitum start he tok bia rongarar tum along le pen abat along an ke kerang pontami sarkar phan thang ta pudunji alamave Sita nilitum start he tok bia rongarat along lialong thuloke pek thek the pusi ningalam the chipaklang pon. Lason se labang so Scenic School alam kia long ke damtang ilong phok KSA mai phum near jengkro lapen lamding road KSA Thompson rong pi pen chenglok epe Chelsea mai phu jai kathar lapen Karbi Anglong Thomas Council Chairman Rajuti Sotum ta adi malong an humri dam pen hadak rwade tum pen chengki che than damlo bonta non puan ta labang so Scenic School ki kim jalong le alam ki juji kali si aphiong alam ki ingdang ongason. Samson Tiruan pen kaning je pon lake Scenic School bibe prang rong thom aradasar the tok bia rong be langbong rong pin card rong pia rong rad tuma phan ake joy pen Karbi Anglong Thomas Council pen pata pidat ana phile Scenic School ki kempon je phan rong rad tum pen chingki chingwai ra longlea dui a hoi chepek at an le Scenic School kimji ta kimponon pusi pachuni pon Kedam tang penanganar ni pen stame social networking site pen nanglok kapre gadim stame tum thek dun long sob thak semet pet Scenic School ki biji polam pen sob kacharbo sai la buson thek dun long sinil tum stame pini dakanang humri la ahok per alam ki long ya pansinil tum ke ba pini dak ko mane a party phanang ke berar ji ko mane government phan ki pusir ji rong sor phan ki pusi ji la pukama thaban tum ke bang li ja semet pet ahok per alam ka chini ji phansi bang lo Sodak karjulong ateng pen pulotang te rong sorna je thanu na laman pina anil tum ta pangrum pon long la chini pon long Sodak Scenic School ki biji ki bibe alam the lelia frang pen karbilo Australia song atum mahin pen ka chuning rigang tung mangal hello prap jin pen ake joy pen laing hana phule pin khad rong pi la belangbo be langbo labang soa rong ra da pha latum longlia pata pidetha longlia pata ki pige asam long setame non mission Vasundhara tu ki juthu po hadake bange ake joy pensip ki bo sedake mission Vasundhara tu ke bangwe dake athi bange Karbi Anglong Thomas Council ke siksidul area puri log posila solang bangke ahem phu ke lake siksidul area ahem phu council penal posi council atum pensi a committee le sengon a janon setame longlia ki joy pen pata pidetha laso pata pide da philo bote longle che flag era philote Scenic School bimeba binoma lasi rong sor pen chingwai ra na tum bino Scenic da khamke khe puke a Scenic School nangji puhala MOS ka chet to ka huta laso MOS ka chet to ka huta nil tumke ka welcome dun tulo mesen pu welcome dun KSA tumlo KSA tumen ka welcome dun nil tum ha nilia long pen pangcheng dulo MOS ka chet to da ma group tum pan
boy to thad lang so all Karbi Anglong tamin tu welcome dun lo hala dak tok ang do je sainik school ke nangji sainik school ke isia state long ke isi sivet se do asam long ko te golpara long se do lo boy phi se ta Karbi Anglong ka sab prek je ka posi dak ta isi ke nang piun ke kachar lian pan so se peong nang pu pam pathek nang po masi government tum kama tha ben sil so korlong do la sila su ki bijia bang ni tum kham khe seta bi be aprang long lia bang ke chengsi rada tum pen ching wai pamira rada tum anim kang samateng pele nang tum binot rada tum aphan nang tum aning kang samse rada tum alam thi ber thi pen sinang tum ki claim ji pulotang te lake development kali lake kongkwar pusi pupo lake kachirai bori mate kachirai paruhum pusi pupo si Karbi Anglong autonomous council ke Karbi Anglong rada phan kachirai paruhum re ji aphan le Karbi Anglong autonomous council ke thi kali Karbi Anglong rada phan ka paching thur ya phan si ki bi lake ka selam 1951 aning kan bang rusem son sing tinang ke thik pikang ke Karbi Anglong along Karbi rada tum phaning long so rada phan paching thur nang la tum phan reng dok reng ya pi delong ya phan ki thik pikang posi la ke vanda Karbi arada tum inglong so arada tum si ke van lo posi inglong so arada tum kar I bangke council pen berthip mate dong pithi bangke nangni pusini tum kamata dong sila soteng pen sorkar tum claim ponte la dong si patoi te pen nang claim dat pulutang te nali tum la Karbi lo chalia songa hin pen kwan che song nun ji kache song ge la ke che thanjok plot po the nangli awan jong si mane thilo te ke ase tum kalu rong ra si thur pak po the kache song ke hile kaman pen kali democratic aron ben si che song ji arona teng ben si che song po pen arona teng ben kache song hilo kang tang nai lo arona teng ben kache song lo pute government a khang ni bo si la ke hala a hokpet kuman mal so kang sai hu bang ke jong si rong sor se ke chok pulutang te government tung gerem det po Karbi Anglong Denta Ghatpen Mizoram Hanse report Northeast Karbi Live. Tamte nona duntu Abirta Arjuitha. Wopong Timong LP English School a hemalong pinyar nianta kenangjia sonamong ke chokpet kalilang. Pini Precheklo ni Pai Craner Kep Gonosop Kitching Siar ni Upper Hapjan Wopong Timong LP School along ta Kepadoponlo. Kitching si Gonosop along external Katising ha chutong dunlo bonta external Katising happen Wopong Timong LP English School along Kijunalang mate drinking water midday meal kitchen school boundary wall school a hemsdame kememe kawe mate kenangje sonamong kawe theklong si Karbi Anglong Autonomous Council aphan lahai kenangje sonan sidame Prabjin pen pinangji putake hang kachuning ripon Anparta headmaster Lokpo Timong assistant teacher Jurjar Hansel apen SDB Wopong Timong atum sitame ke chengsi ke kedam ke bang aphan towar bang nang pibek nang ji lapen school along ke nang je sonamong an sitame Wopong Timong LP English School aphan Varsai nang pibek nang ji puta Karbi Anglong Autonomous Council aphan ke hang padupon Kepajutsi external kati singha penta upper habjan arat kedam ke bang towar ke mesen kavidera jok kedam ke bang siksak pik puta ningjepon Lokpo Timong, Wopong Timong LP School headmaster lo. Lapen nilitumai school ki sungke boundary wall ta ave, lapen ring well ta ave, lapen nitumi school ta cetang te osumar cetang te osumar no nama ke 67 student do. Lapen kitchen set ta ave, lapen kitchen materials ta ave, utensil mukha. Lasi lai hayaba Prabjin benili tumapan di pitha apen school building bang ni kim pitha pusi nang ilong chuning ri rata tumapan chuning ri pate government a hai kaman phan chuning ri lo lapen nili tum ke dam ke bang towar heno pek non flat a hut pulut ni tum ke kam sai ilok si ba la si towar ka hinuta towar nang punai pitha pusi hai kaman along tum chuning ri ningkan pholo ningkan pho ke dang bang kisung thek tik si sita papardel non nili sakurita bello non ninkane thom bello labang songbo banang so towar chi loima pusi ning chi thelo Ni tumdak Wopong Timong arong lo la Wopong Timong school lo la Wopong Timong school along kave hormu ason dupik lang si nilitung akinang ji la school of fan ke lang ta vipin apen lang nang tupilo lang ta long e
เป็นlang masih sumar tum jun long le la pen boundary wall hai huyan ta avek pelang ni tum school long la pen non au sumar bang trok kebra trok sian au sumar do ho nursery pen class 5 loke ceta puta mana school hem ka cetang te au sumar tum ke dumu we la puson si ni tum dak minijing tum pena thek gun long rong pen ta sini la si nilitum la ho parai beta ni tum public hoi pen sini tum kachi rung pen si I don't think plang la son ki rung sini tum dipidun pen si la somar arni apana ta ni tum ka bosaidun la si nali tum kepene government pen facility do plute ni tum ban la bo phong temu school phanai pg phase nili sorgari gangbra hoi pen na chuni ridun lo la pen local amisi tilu tum hasnu phan nili ga chuni ri ye bang ke la pai hoya kama bang nili tum dak bo phong temu lp school apan ang ton ko pima school long akenang ji hormuan bang nili tum bo phong temu school apan nang piata sonte me parji ang pen la school hem abang non akimi sinili tum apan ke bo phong temu school apan bang ke nang kim pivek nang po sinili chuni ri lo la bang ke nili tum ka cho hang lor ason sini tum akar I thek pik lo lang jong si alang li nang pi apor do ba nang pi una jakong pulote alang li bangke nang ke pi una jakong bang do bang lo la sin aki mile nili to phanang kim pi asante me parlo re chuni lo nang tum la bang school nang tum pomo pen nang li kini ason nang tum na rong so bechi rong sing li ken nam pi ason mong nang tum ken nam pi la school phan nili tum lating ta kalang lo ang pen rijing da lo tar ka do ka ve sob public hoi pe sini tum ke claim pi lo la rong berong thak la rong si lo গুড মৰ্ণিং আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই আজি গুণোৎসৱৰ প্ৰথম দিন কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰ আজি প্ৰথম দিন গুণোৎসৱ মোৰ নাম কাৰ্তিক সিংহা এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ উফং টিমুং LP স্কুল মই ইয়াতে আহি ভালে লাগিছে গাঁওখন মাজত স্কুলখন কিন্তু স্কুলখনত কিছুমান আখৰা দেখা পাইছোঁ 1 নম্বৰ হ'ল বাউণ্ডাৰী ৱালটো নাই 2 নম্বৰ হ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী ভাত বনোৱাৰ কাৰণে ইউটেনচিল ছাপ্লাই দিয়া নাই 3 নম্বৰটো হ'ল পানীৰ ফেচিলিটিটো নাই যেটো ৰিং ৱেল আছে ৰিং ৱেলত পানী নাই আৰু কিচেনটো ভাত বনোৱাটো পেচেণ্টৰ ঘৰৰ পৰা আনিহে ল'ৰা ছোৱালীক খুৱায় আৰু আমি আহা ৰাস্তাটো প্ৰায় নেয়াৰ 7 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটো একেবাৰে কণ্ডিশ্যন বেয়া আৰু আমি বাইকত আহিছোঁ বৰ কষ্ট হৈছে গাঁওখন উন্নত গাঁও কিন্তু ৰাস্তা ভাল নহয় আপনার এইটো কিবা লোকাল এমএসি তিলুতম হাসন করতে আপনি কি রিকোয়েস্ট আছে আপনার উপর মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট হ'ল ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিব লাগে তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ ভাল হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিবলৈ সুবিধা হয় আৰু স্কুলখনৰ আৰু অকমান ডেভেলপ কৰিলে ভাল হয় কাৰণ গাঁওখন ঘনবসতি গাঁও আৰু আপোনাৰ কি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এনৰোলমেণ্ট কিমান মান আছে এইখন স্কুলত আমি দেখা পাইছোঁ এনৰোলমেণ্ট 60 বুলি কৈছে উইথ LKG UKG লৈ 1 to 5 লৈকে 30 আছে আৰু বৰ্তমান যে আমি যে দেখি পাইছোঁ এই স্কুলত বৰ্তমান এইটো আপুনি আৰু দেখা পাইছোঁ স্কুলখনৰ মাজৰ পাৰ্টিশ্যন ৱাল নাই সেইটো কাৰণে অকমান স্কুলখনৰ পাৰ্টিশ্যন ৱালটো বনাই দিলে ভাল হয় আৰু ৰিপেয়াৰিং কৰিলেতো ভালেই হয় Staff reporter Govind Kiso report, North Karbi Live. Tampi nona duntu Abirta Arjuitha. Sampri kimi sine production ahin pen niko pai kilang mi pulun kan arjan mohor ke dep tang pon tang lo.
kinam tang ni phai kre truck pre cheklo ar ni ne kopai kilang me pulun kanarjon mohor kinep tang ponsi non ke bangji pre cheklo ni phai inkoy ar ni kang samapor por phai clearan minute hong ke bapor sam phui kimi sine production YouTube channel along klang ponpo sonsi ni kopai kilang mi pulun kanar jana long chipar jana bang phua gostin rong phar la pen chipar jana bang phi sangka terangpi director and concept kison beding e camera and editor bhupen teron makeup kaso terangpi singer robinson rong phar la pen bopita terang music horen to be producer elizabeth intipi alang lituma hin pensi ne kopai kilang mi pulun kanar jan paklang ponpo News Desk report Nordic Karbi live Tang Nona Duntu Abirta Arjuitha Bhaskar Jyoti Kropui no dabang phu bike pen kaching koy mat adi malong amat apran damnang juilo Towar meme de rajok munita pran kedam chimit mepin apran kedam nang Pini ni phai crazer kebar ni arkang sam por phai ke thamalam luring thingpi police outpost ke parlo udor lang so towar krong phelam difu pen ke bang bom bike number AS31A5080 inut prasad kroasapo Bhaskar Jyoti Kropusi pangthek pon arong lake baithalang so donka pusi ki thitang abang arpum pen ID proof pen pangthek pon Koson pen tong kaching koilo ne jokta thekdun longa bang vedera jok chini dundi detlo bonta penanga tum kache tharateng ke bike ke bek asap so pangtang chetsi towar ke khoelong ke khang un ede jok ta hai pusi chethan po nonamat ki chitanga bang arpum luring thengpi police outpost a tumpensi chipari dengpon lo Fuloni pen lobomoni tikatha report Nordic Karbi live Tang di prime to Abirta lapon si kang tonik lo kadto kabe panta kurbang thu lapen to me thak me kardong